Era Radio Dengi Gela. Jinavendan uçan Radyo Denge gelden baş godarin heja 23 Nisan 2024 seyşem Brüksel saat 8 lamede çarde godarin heja em beweşana teybet nuça aktüel bewerene Parizerat Sterk TV gut serdegirtineke tariye Parizer film sinkris Didama da xuyaniye çepemeniye yalı ber stüdyoen Sterk TV u Medya Haber TV'de ahivi u diyar kirku Serdegirtin hina tari u ve şariye. Parizer fin sinkriz pırsa çıma derbeyeke bivi rengi de asteke ev çend xirab de tekirin. Parizer ani zaman ku ev he fem nekirine be çıma ev erişatiye kirin u gut eveli lekolin beken u agahiyan bidin. Dıdaxuyane çepemeniye her du saziyen çepemeniye ji gutun serdegirtin jali polisen federal Belçika'ya ve hatiye kirin u beretti agahi ji Parizeren me yanji raydarin şirketere nahatiye dayin. De 23 Nisan saat de derdora Yeku Nivande Niveşeve polisen Belçika avetin ser avahiyen Sterk TV u Medya Haber TV enli bajare denderlove. Dıda xuyane da hat gutun en ve erişa korsani ya ne hukuki antidemokratik ali ve Avrupa'ya peykati şermezar diken. Ev revş ne hevdaneke hukuki neji teftişek bu. Ev erişeke kuledici saziyen çepemeniye azat ku denge gele kurde hatiye kirin. Jixwe de heman astê jî polîsên Tirk bi ser malên rojnamavanên Kurd enli Tirkiyeyê jî girtine ev yek dewama êrişa organîzeye hat gotin. Pelegodarên hêja li stûdyoyê mêvanên me jî hene hunermend Hekim Sevkan û rojnamavan Necibe Karadağ bi me re ye em ê vî rewşê em ê li ser baxivin û belê mamoste em ji te dest pê bikin hunermend Hekim Sevkan ev êrişa korsanî ya ku Parizer jî dibêje antidemokratik Alive Avrupa'ya pekati ne hukukiye ne jî teftişek bu yani çava denirxinin kerem bikin. بله برای هرچی سلاوش بوی و گهدارن و جبوی هر دو تلویزیون ما در باسوی بش همین خبرت کاران ره براستی و گو وجیگوت یعنی ساعتی که کنی بشوه شوکک و وسا از چاو ببیجم ایریشک نه حقوقی بسر دو سازین راگهاندن سازین دموکراتیک سازین کو یاسایینه جدر و یاسای تشتکی گو بکرین تیده تنهی دما مرب لوی گرسبون لوی حجم رنگ و ناظروکا ایریش دناره یعنی دما گو من ساعت 5 و تشتک بو دما من دیمنان تماشاکر چاو ببیجم یعنی ج پلیسن یعنی پلیسن ترک کوب هویتی آخاب ایریشکرنا سر مالا پر بنا بودنگن لهم بری و ایریشه هنه کی وکو سوسیال دموکرات هاتن جمر یعنی او ایریشانا ای ترکان یعنی دریان بشکینه دیواران قلبک یعنی تشتکی دما مروف لیدن رپی و گری دیدی دعین ند عین ساعتی دبی دعین روژه دی ایریشن لترکیه لسر روزنامه وانان دیسا لباشور کردستان دیسا جارکیدن ایریش لفرانسا ایریشی مالا کرنه ایرو دیسا ولات پاریس گرتنه امروز آنکو اویا نه یا بلژیکایه
ev serdangirtin, ev serdagirtin, ev rengê terora gog hatkirin îrol hemberi saziyên me. Mirov zane ku evaya konsepteke wisa merkeziye navendiye êriş ya jî ev operasyonekî NATO'ye ye sedî sed diyare yani ji nasnama xwe ji rengê xwe ji deverên cuda got aynê wextê de bûne mirov dizane ku ew e. Helbet evaya nîşana wê yekê got tehemmûliya wan nemaye yani bi taybet dewleta Tirk di demên dawî de hilbijartina di winda yên mezindanî li hemberî gerîla şikestinên mezin jiya di nav netewî de prestîjê wê bicarekê re diçe hêdî mecbûr ku hewara xwe bibe wan hevkarên xwe yên di NATOyê de û ez wisa dinarim ku ev êriş wisaye yani navendiye ihtimalê hêjî dewam bike bi çi rengî û bi çi awayî bi mirov nizane helbet tevgera Kurd bi giştî û hemû saziyên me tedbîrên wan hene tedbîrê me çi ne ew in em karê xwe didomînin yasayî li gorî hiqûq got iznê dide karê me tê meşandin helbet tiştê ku ew dikin yani hiqûqî ew e ne ku karên raghandinê ye raghandina me li ti deverê dinyaya raghandin saziyên raghandineyên wisa asayî yasa bi vî awayî êriş naye ser yani teror evaya. Belê mamoste bi rastî jî du şev dema ku me bihîst polîser saziyan de girtiye me xwest em werin wek rojnamavan wek em xwediyên vî sazî em bir kar dikin em rojnamavanin û em hatin û me negirtin me nasname me deste serkirin û yekser gotin hûn nikarin bikevin û li ser diset polis hebûn li ser diset polis hebûn yani tu yê bêjî sankî wisa vê derê şerekî heye hakikaten insan şok demeyne hemî rûyê wan girtî û asker û cilê asker yani belli ne polisen ji rêzê bûn terör got ê hemberî xwe bitirsîne bê armanc bê ew tu bitirsîn tu tirsê tê xwe dilê tu çav Sûriyê bike ev e terör yani. Belê heval Necibe Karadağ dikarî çi bêjî yani ev êrişekî hakikaten yani em dibêjin êrişa NATO her wiha di demekî kin da dema derbasbûyê Hakan Fidan jî ducara serdana virkiribû û televîzyon yani dengê Kurda dilê Kurda vê derê û çavê me ev dere guhê me ev dere û tevahî qirkirinên ku Kurdistanê tê kirin gelê Kurd vê derê dibihîse dibîne û radigihîne û çawa karî bi nirxînî kerem bike البته سرتا یعنی وەکو ژنێک وەکو ڕۆژنامەوانێک یعنی زۆربەی من تەمەنی ژیانی خۆم لەناو کاری ڕۆژنامەوانی ئەو کردووە خاوەن بە چاوی خۆم چەندین هێرشی بەو شێوەیە لە بەرامبەر بە ئەو دەستگانی کە ڕاگەیاندنی ئازاد بەڕێوە دەبن سەرەتا ئەو هێرشە شەرمەزارەکەم بە تایبەتیش ئەو کەسانی کە پلانیان داڕشتووە ئەوان کەسانی کە پێکیان هێناوە کەسانی بەرژەوەندیان هەبووە لەو هێرشەیە شەرمەزاریان دەکەم و بێگومان ئەم هێرشە دابڕاو نییە لەو کۆنسێپتە نێونەتەوەیی کە لە دنیای بەڕێوە دەبرێت بە تایبەتیش لە سەرگەلی کورد بەڕێوە دەبرێت دەوڵەتی تورکیا لە هەموو ترافیکە دیبلۆماسیەکانی خۆی بە درێژایی بزوتنەوەی ئازادی خوازی گەلی کورد بە هەموو بوارەکانیەوە بە بەردەوامی یەکێک لە بابەتە سەرەکیەکان و مرکزیەکانی کە دەوڵەتی تورکیا کاری لەسەر کردووە تیرۆریزەکردنی بزوتنەوەی ئازادی خوازی گەلی کوردە سەرکوتکردنی ڕاگەیاندنی ئازادە پێکێنانی کردەوە فاشیستەکانێتی لە بەرامبەر بە گەلی کورد وە سەفەربەرکردنی هەموو دەرفەتەکانی دەوڵەتە یعنی دەوڵەت ئێستا لە قەیرانێکی قوڵا دەژی بەڵام وێرای ئەوەش هەموو ئەو دەرفەتانی کە لە بەردەستی دەوڵەتایە لە بواری سیاسی لە بواری ئاسکەریەوە لە بواری ئابووری و لە بواری دیبلۆماسیەوە بە تایبەتی تەرخانی کردو بە سەرکوتکردنی گەلی کورد و ڕاگەیاندنی ئازاد ڕاگەیاندنی ئازاد سەرکوتکردن بێدەنگکردن دێتە چمانایە دێتەمانای ئەوەی کە ئێمە بەرەو قۆناغێکی دیکەی شەڕێکی گەورە دەچین کە لە پێشە دەبێت ڕاگەیاندنی ئازاد سەرکوت بکرێ و بێدەنگ بکرێ و ئەم دەنگە نەگاتە ئەم کۆنسێپتە قڕێژە نەگاتە ڕایگشتی
ئەمە کۆنسپتێکی زۆر خەتەرە و ئەو ترافیکە دیبلۆماسیانی کە لەم ماوەی ڕابردووە بە تایبەتی لەم دوسێ هەفتەیە ڕابردووە لەلایەن شەفی فاشیزمی دەوڵەتی تورکیا و لەلایەن ئەردۆغانەوە کرا و چاوەڕێ دەکرێت کە بچێتە ئەمریکا چوە عێراق چوە باشووری کوردستان کە بەو شێوە ڕەزالەتەی پێشوازی لەکرا لە هەولێر ئەمە کۆنسپتێکی پەیوەستە بەیەکەوە ئەمەی کە لە بەرامبەر بە ڕاگەیاندنی ئازاد دەکرێت چ لە باکووری کوردستان چ لە دەرەوەی وڵات لە بەرامبەر بە ستێکتیبی و مەدیا هەبەر ڕاستی پاکێجێکی گرێدراوە بەیەکەوە جارێکی دیکە سیرکردنی پرسی کوردە ناوگەکو پرسێکی سیاسی پرسێکی دیموکراتیک بەڵکو وەکو پرسێکی ئاسایشی و بەردەوام چەقی تێڕوانینی ئەوان لەوە دابێت کە بزوتنەوەی کورد تیرۆریزە بکەن ڕاگەیانی ئازاد تیرۆریزە بکەن ئەمە لە ڕاستیە شتێکی ینی تۆ لە مناڵێکی بچووکیش بپرسە دەزانێت کە ئەمە شتێکی دەرحقوقیە ینی هیچ بنەمایەکی حقوقی نییە ینی هێزی تاریک تەنیا لە کاتی تاریکیە هاوێتە سەر ئەو دەستگایانە ینی ئەگەر حقوقی بێ بەێ نها ئەم باسە حقوقە ئەوروپا دکەن نەوسا ینی دبێژن نیشتە حقوقامە ئازادیەمە ئازادی چەپەمەنیە ئەو قەز ڕاگەهاندن ئەو دکەن قاشۆ ینی ینی چاوا دەبێ سەردەگرتنێکی وسا نە قاغزێکی نیشێمە دکەن نیشێمەکردن و یەکسەر ئەو قەز بە سەدان یعنی سەردوسەتی پۆلیس و ڕێوان گرتی و ئاسکەر سانکی تو بێژی ئەفدەر نە ئەوروپایە نە بەلچقەیە نەوسا ینی ئینسان یان چاوا ئەو بکە ژناڵدا دەرکە بە هەنێکی زەحمیان عالی حقوقی دە مەسەلا دبێژن ئەمێ حساب بپرسن ینی نها دەولەتا بەلچیکا دەیندارێ کوردای ئەس بخوا وسا دبینم وسا شیرۆڤێژی دکم چاوا ینی تێکۆشینێکی چاوا ئەم گەرەک بەلچیقادا لە دژی حقوقی کورد دبێژن ئەم چاوا بکەن دەزانی ئەگەر کارەکە کارێکی حقوقی بواە سەعات 1:30 شەو پێویست بوو کاتی دەوامی ڕسمی سەعات 8:30 سەر لە بەیانیەت تا 4 و 5 ئێوارە باشە ئەگەر شتێکی دەرحقوقی هەیە لەناو ئەو دەستگایە دەوڵەتی بەلجیکا وەکو بەشێک لە یەکێتی ئەوروپا بەشێک لە بنەماکانی کۆپنهاگن کە خۆشی ئیمزای کردووە و بەلجیکا بۆ خۆی وەکو دەوڵەتێکی پایتەختی یەکێتی ئەوروپا حساب دەکرێت و زۆربەی زۆری دەستگاکانی یەکێتی ئەوروپا لە وڵاتەیە ئەگەر شتەکە حقوقی بواە بە ڕۆژی نیوەڕۆ دەیانتوانی بێن و کاغازێک لە دۆزگەرەوە بێنن بەڵام لەبەرەوەی کۆنسپتەکە کۆنسپتێکی حقوقی نییە کۆنسپتێکی تەواو سیاسیە لە چوارچەوەی بەرژەوەندی ئابووری و سیاسی دەوڵەتی داگیرکەری تورک لە چوارچەوەی کۆنسپتی ناتۆدایە بۆ بێدەنگکردنی ڕاگەیاندنی ئازاد بۆ ئامادەکاری بۆ قۆناغێکی دیکەی شەڕێکی سەرتاسەری ئەم بێدەنگکردنە لە تاریکی ئەنجام دەدرێەوە لە بەرامبەر بە بێدەنگکردنی ڕاگەیاندنی ئازاد دەکرێت لەبەرەوە کۆنسپتەکە کۆنسپتێکی حقوقی نیە لە تەرەفی ئەوانەوە ڕاستە ئەم شتە کارێکی دەحقوقیە ینی هیچ پەیوەندی بە حقوقەوە نیە پەیوەندی بە یاساوە نیە ئەمێکە کراوە لانی کەم ینی تۆ وەختێک سەیری ئەو دەرگانە دەکەی کە چۆن شکێنراوە بەلاقا بە بۆکس شکێنراوە و بە دەرگا لێکراوەتەوە ینی حتا ئەو ئاستا سەقفی بیناکە دەرهێنراوە و کارەبا لە زۆربەی زۆری شوێنەکان بڕراوە ئەمە نیشانەی چییە؟ ئەو پەڕی هۆڤێتیەکە کە بەڕاستی ئەمە تەنیا ئەو شتانە لە دەوڵەتی فاشیستی تورکیا دەبینی کە وەختێک دەهاوێژێتە سەردام و دەستگاکان لەبەرەوەم کۆنسپتە ڕاستی ئێمە لە قۆناغێکین کە بۆ نمونە ڕێبەر ئۆجەلانی زۆر باش پێناسەی کرد کە ئێمە لە قۆناغی شەڕی جیهانی سێهەمین بەرژەوەندیەکان لە چوارچێوەی کۆنسپتێکی سیاسی و ئابووریا بەڕێوە دەچێت کە زلهێزەکان شەڕ مرکزی ئەو شەڕ لە کوردستانایە ئەو تەگەریە کە لە بەردەمی ئەوانایە هەر لە پلانگەری لە بەرامبەر بەڕێبەر ئاپەوە هەتا قۆناغی ئەمڕۆ بەبەردەوامی لە بەرامبەر بە بزوتنەوەی کورد کۆنسپتێکی لەناوبردنیان هەبووە بەڵام لەبەرەوەی ئیرادێکی بەهێز هەیە لە بەرامبەر بۆ کۆنسپتە بەبەردەوام هەم بەرەنگاری ئەو کۆنسپتە بۆتەوە هەم توانیوێتی قۆناغ بە قۆناغ لە ئازادی نزیک ببێتەوە ئەمە هیچ تەسادوف نییە ڕێکەوت نییە کە لە یەک کاتە لە فەڕەنسا هێرش دەکرێت لێرە پەلاماری دام و دەستگاکانی ڕاگەیاندنی ئازاد دەدرێت لە باکووری کوردستان پەلاماری دەستگای ڕاگەیاندنی ئازاد دەکرێت و ڕۆژنامەوان دەستگیر دەکرێت و لە باشووری کوردستان ترافیکێکی زۆر قڕێژی دیبلۆماسی ئەنجام دەدرێت و لە لایەکی دیکەشەوە تەسادوف نییە لەبەر ئەوەی کە لە ئاسی نێودەوڵەتیە لە هەموو
ئەو سەری دنیا تا ئەو سەری دنیا بگرە لە ژنانەوە بگرێت تا گەنجان لە بزوتنەوە سۆسیالیستەکانەوە بگرێت تا شۆڕژگەرەکان خاوەندارێتی لە ئازادی ڕێبەر ئاپۆ دەکەن. ئەمە ئاسایی نییە، ئەمە ئاسایی نیە لە کاتێکا کە بۆ نمونە لە باکووری کوردستان زەربەیەکی گەورە لە فاشیزم دەدرێ، نەک بە تەنیا لەلایەنی گەلی کوردەوە، بەڕاستی بەشێکی گەلی تورکیش گەلانی دیکە لە تورکیایە ئیدی لەم گەمە قڕێژەی فاشیزم تێگەیشتون. لەبەرەوە هەڵبژاردننی ئەم دوایی لە تورکیا زەربێکی گەورە بوو لە فاشیزم. فاشیزم چۆن تەمەنی خۆی درێژ بکاتەوە؟ جارێکی دیکە بەدانی کۆمەڵێک ئیمتیازاتی دیکە بە دەوڵەتانی ئەوروپا لەبەر ئەوەی قەیرانێکی گەورە لە ئەوروپایە هەیە. ئەگەر ئەوەی تعقیبی یا بە دوواداچوونی بۆ گفتوگۆکانی ئەم دوایی پەرلەمانی ئەوروپا و بە تایبەتی پەرلەمانی بەلجیکا کردبێ، دەوڵەتی بەلجیکا دەوڵەتێکی بچووکە بەڵام خاوەنی 27 میلیارد دلار یورۆ قەرزارە. چۆن ئەمە بە بەرژەوەندی ئابووری و سیاسی ئەمە ڕاست بکاتەوە؟ بەدانی کۆمەڵێک ئیمتیاز بە دەوڵەتی تورکیایە وەدانی لە ڕۆژێکە کە شومترین ڕۆژە لە تاریخی کوردستانە ئەمڕۆ 23 نیسانە شومترین ڕۆژە لە تاریخی گەلی کووردا. ئەمڕۆ ڕۆژی دامەزرانی دەوڵەتی تورکیایە. کۆماری تورکیا ئەمڕۆ لەسەر کەلاکی قەتڵ و ئامکردنی گەلی کووردا ئامەزراوە. 100 ساڵ لە کۆمەڵکوژی 100 ساڵ لە پەیماننامەی لۆزان گەلی کورد ئەو کراسەی لۆزانی دڕیوە لە هەموو بەشەکانی کوردستانە دڕیوێتی. لەبەرەوە ئەمە بۆ دەوڵەتی تورکیا هەزم ناکرێ، زەربە لە ذهنیەتی فاشیزمی دەوڵەتی تورکیا دەکەوێت. هەڤانێک بە ئەم دکارم بێژن تایبەت vê ڕۆژێ هەڵبژارتنەنە نەوسا بێگومان هیچ هەموو مێژوەکان بۆ نمونە داگیرکردنی ئەفرین، هێرشەکانی سەر باشووری کوردستان، دەستگیرکردنی ڕێبەر ئاپۆ، هەموو ئەو تاریخانە زۆر بە ئاگاییەوە هەڵەبژێردرێ لە حافیزەی گەلی کووردا. بۆ نمونە کۆمەلگا حافیزەیەکی هەیە بەردەوام دەوڵەتی تورکیا دەیەوێت بە هەڵبژاردننی ڕۆژەکان ئەو حافیزەی کۆمەڵکوژیە لە مێژووی گەلی کووردا زیندوو بکاتەوە و پیان بڵێ ئێوە ناتوانن ئازاد ببن لەبەرەوەی لەو ڕۆژانەی کە من سەروەرەکانی خۆم لە سەر کەلاکی ئێوە بنیادناوە لەو ڕۆژانەیە ئێوە کۆمەڵکوژ دەکەم. و بەداخەوە کە دەوڵەتی بەلجیکا هات ئەم دیاریەی پێشکەش بە دەوڵەتی تورکیا کرد لەم ڕۆژەیە. لەبەرەوەی کۆنسێپتەکە کۆنسێپتێکی نێونەتەوەییە، ناکرێ بە تەنیا لە چوارچێوەی داخوازەکانی دەوڵەتی تورکیای ئەو بکرێ. کۆنسێپتەکە بەداخەوە کۆنسێپتێکی زۆر قڕێژە. هەمان گوشار لەسەر گەلی ئێمە هەیە لە سوید. ئەگەر ئەوەی کە بە دوواداچوونی کردبێ بۆ هەواڵەکانی کە گەلی ئێمە لە سوید ڕوبەڕووی دەبێتەوە، بە تایبەتی فیشکردنی گەلی کورد مەسەرەن ماڵ بە ماڵ، بە تایبەتی دوورخستنەوەیان لە بزوتنەوەی کورد، داخستنی ڕادیۆیەکە بەلایانی کەمەوە 30 ساڵ تەمەنی هەیە لە سویدا. ئەمانە هەمووی کۆمەڵێک شتن کە ئیشارەت بە خەتەری زۆر گەورە دەکەن لە بەرامبەر بە قۆناغەکە، ینی لە ئاستی گەلی بزوتنەوەی ئازادی گەلی کووردا. بەڵام لە هەمان کاتیشا ئەو پەڕی نیشانەی زەربەی گەورەیە لە دەوڵەتی تورکیا کە ئیدی کۆنسێپتەکە بەو شێوەیە دەیانوێت ببەنە پێشەوە کە بتوانن تەمەنی فاشیزم درێژ بکەنەوە بەدانی زەربەی دیکە لە بزوتنەوەی گەلی کورد. وەڵامدانەوەی هەموو ئەو زەربە گەورانەی کە لە چیاکانی کوردستانە بەری کەوتووە، لە باکووری کوردستانە لە هەڵبژاردنە بەری کەوتووە، لە ڕۆژاوای کوردستان بەو ئیرادەیە کە گەلی کورد نیشانی داوە بەری کەوتووە، لەو پێکەوە ژیانی گەلانەی کە گەلی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان بنیادیناوە، لەو شۆڕشە گەورەیە کە نێونەتەوەی بوو شۆڕشی ژنجیان ئازادی. دەوڵەتی تورکیا مێ پێ قبوڵ ناکرێت. ڕاستی بەڵانسەکە بە شێوەیەک بووە ئێستا پرسی کورد نییە، پرسی ذهنیەتی دەوڵەتی تورکیایە. ینی گەلی کورد بە تێکۆشانی ئازادی خۆی قۆناغەکەی هێناوەتە ئاستێکەوە کە ئیدی چی دیکە پێناسەکردنی پرسەکە لە چوارچێوەی پرسی کووردا هەڵەیە. پرسی کورد گەیشتە ئاستێک کە پرسەکەی هەڵگەڕانەوەتەوە بەوەی کە دەوڵەتێک ذهنیەتی کێشەدارە کە پێویستی بە چارەسەریە لە ڕاستیە. ینی ئەمە بەڕای من کۆنسێپتە ئەساسیەکەیە. هەر لە عین مەسەلەی تاریخ کە ئەو ڕۆژە هەڵبژاردی ینی مەجزرە سەیفۆی در حەقی سوریانی و ئەرمەنیان دەهەریانی ئەو 23-24 نیسانی ینی عین ساڵ بەگەڕەوێ کۆمکوژیە سوریانیانی ینی ڕۆژێ هەڵدەبژێرە نە وسا هەواڵ نەجیبە گوت ینی ڕاستە. بەێ مامۆستا حەکیم سەفکان لە دژی ئێریشە ڕاستی و حەقیقەتێ تێکۆشین گەرەکتە چی ئاستیدا بێ ینی گەلێ کورد نەها داخویانیژی هەنە سازی و دەستگەین
بگشتی داخویانی جدان gerek خودی درکتن ده چه آستی ده به نها ام بیژن چاو گوه او زمان ما دوی ما yani evder neben nabe yani bu gele kurd tekoşin evi de çası da bekerim. Beli naha heval necibeji gotavane erişaye ki xoji jiya çand caran evi. Nuhtu 6 2010 nosa 2004. Yani hem li vederi hem li devleta Türk çand saziyan rakhandini girtin. Beli. Yani li Türkiye, li Kurdistani, sazi, radyo, rojnamevani, rojname, kovar. Na, kese gogeli Kurd nazdike tespiti vusa dikin ve girişi bitaybet inku geli Kurd jiniz ve nazdikin. Drojladan avindi geli heri hayadar, geli heri ku vazifaya khazanı gelemey. Beli. يعني وقتی گو از دبیجم گلی مینای وقتی کو صدی صد گلی مد اما او گلی هایدار جو صدی صد هایداره وظیفه خو پر باش تزانه و کینگا چبکه و چاوبکه و اینا باش تزانه من نمونه دا کو اول نجیب خوشی جیاد دمامت تیویده روش تیویده yani hat girtin çıkırın yani hatın eriş kirin destanin ser çıkırın ilişuna televizyonu ki iro نه تلویزیون نه تلویزیون نه تلویزیون د بریکا هر خورته کی کرد کچه که کرد یرو تلویزیون کی یعنی بوی منطقی اساس او کسی گو ایریش کرین جی بخوجی زانن کو او نمکنه بگین آرمانجا خو جبر گو گلی کرد پر باش دزانن چما ساعت یکونی به شویتین چما نیرو بین و آسایی بین و اوسا آسایش وردر که اما دری وکن اما بجین کرم یعنی دورده دورده تکوشینا کو گلی کرد گره کی بده مشاندن تجربه وی هی د دما مته وی د چکرن د دما سازین گو ایریش تکرن چدکن و دیسه عین وی تکوشینه بردوام بکن به هر اوای بخواستن امنوبت جبکن yani mesela وقت نمونه گله حواله مدو دمال درونشتن تنه تماشا دکن belki dizanın konukarın derbas ve dikkarın konukarın BMW deri ben virajı dora bajır jigirtene hun belki vet ama dora gund bxwa girtene bajarı jego medya haber u sterkli dori girtene yani tijder ve dijini kar derbas ve ama geleme ve ki vazifa xo perbaş dizane takoşina xo perbaş dizane bawer bikin je kesin ku bihistin وساسر پیامانه لبنده نوچه کنه که ام چبکن وظیفه خو پرباش دزانه و از باورم هر کردک بخواستن هر کردک و به روزنامه وان هر کردک و به روز و به تلویزیون بخواستن و مال خو بک تلویزیون یعنی باور بک کسی به حرکت ناس کت کارو بک دکار پر حد مال خو بک تلویزیونک راسته yani بچرنگی تلفونن دسته مجی نو سامسته مقوت yani شخو تشتي هري خراب eveko yani mecyiwan ew mecye dagirkeriye faşizma Türk ye AKP ew ko wertex min dike em raghandine azat em êriş bikin pişta em operasyonê din dest pê bikin yani şwara diseri xwe de planın wisa dikare çê bikin ama îro li hemû deverê dikare pir rehet têkçûnên wan derkevin. Televizyon neçüye cihayê Kurdistanê duwê derê di nesekinye demagog dronên wan têne xwarê û dikevin. Demagog askerê wan di çepera de tên kuştin. Stêrk TV medya haber çi kanala Kurd neçüye wê derê. Yani evaya bixwe jî dizane. Mesela tiştekî pir bana mikişand heval Necîbe jî behs kir meselê got kablo qutkirine. Yani çi? Bele. Yani çi tu kabloya qutkî yani تتخوازی چه ببیجی تو وشان قدکی تو الکتریک قدکی اللي دربه يعني واتای کی وی فلسفی که yani هم دنگ ود برن بله نجبر وی کیجی ام گرکی لهمبری به گلمه حموجی و از دوی باوری دمکو گلمه حتی ام گهان ویدری گهان جه تلویزیونی خلق دیگریان ولاد پاریز دوست ناس دیگریان ام چبکن بله yani اگر کو اوی بخوازن دنگ ما ببرن امی دنگ خو بلنتر بکن و ادوی باوریه دمی گوگن ها دنگ گلی ماشی بلنتره تنی ج ما
خباتکارن چانده هنری راگهاندنی افتی خواستن که ام کاری خواه دقات و سقات بکن بله اما تلفن دستو خو بکن تلویزیون اما وسا بکن یعنی بله بله حواله جی به هری داوی بخوازی تشتک بیجی يعني او دنگ ساڵی 1995 وشوندا دەما تەلەڤیزۆنی سەتەلایتی کوردی هات دامەزراندن ئیدی ڕاستیژی ئالی ڕاگەهاندندا گاوێکی پرمەزن هات ئاوێتن یعنی دەنگی گەلی کورد ناونەتەوی بوو ئەv گاوێکی گەلێکی مەزن بوو یعنی ئەو دەم وەکی خەیاڵژی مە باوەڕ نەدەکرد و ڕۆژێکی گەلی کورد ji televizyonekî ku gavek bû niha bê xwedî neh televîzyon niha ev gav tenê wisa nasekine ji ber ku tevgera azadiya Kurdistanê gelî Kurd êdî tamavî azadî kiriye êdî nema vedgere paşî û ev ji bo dewletên dagirkerî Kurdistanê qonaqekî nû a krîzê nû bexwe rabêne yani yek ku dekeve krîzê ne tevgera azadiya Kurdistanê be êrişên wisa tirsinokan e او دولتين داگیرکاری کردستانیه و بکوی قناغا کریزه از دوی باوری دامه گلی کرد لهمو بشن کردستانیه لهر درکی لیا خودی ل راگهاندن خوی آزاد در بکوی یعنی چوا قناغا روش تیوی مدام کی کنده تنیا با کمپانیای کیسه تلویزیونیه ما پروگرامی کی چکر به هزار انسان آلیکاری شاندن گوتن هون دخوازن ما تروریزه بکن یعنی بچیروکن کو ام ترور فنانسا دکن لی ام آلیکاری سازیان خوب بکن ام آلیکاری سازیان خوب بکن و وکری ام آلیکاری بکن ام نهیلن کو اف چیروکن و بالناوی اف چیروکن کو هون جبو سازیان ما چه دکن ام نهیلن بسر بکوی ام آلیکاری بدن از بو خود وی سازی دابوم دما روش تیوی دا کوچوا هزاران انسان ده هرکین تلویزیونی و آلیکاری خود آنین ما دما کمپانیا راگهاند سر تلویزیون آنلاین به هزاران انسان به صدان هزار انسان آلیکاری خوشاندن جاری کردن یعنی او تشتین کو ضرر دیت بون هات قربو کردن جبروی اف گاو به وی رنگی یعنی گلی کرد خودی لرومت خود دکه جبر کو او پارچه کی رومت خود بینه به وی چاوی وی ببویه به وی گوی وی ببویه به وی تمام آزادی کریه جبروی نما دزوری پاشی از دوی باوری دما او از بانگوازی له همو جوانان به تایبتی جنان دکم کوچوا به روح 2010 خودی ل سازیان خود درکتن به همان رنگی به هر کن ویدریه لهر جیه کی ظلم لسر راگهاندن آزاد هبه بیدنگ نمینن اف یعنی وکی جبو ما نتنی ارککی نتوی erkeki demokrasiye erkeki despeke de erkeki ahlaki vicdani jber ku ev parçayek nasname me yani tişteki ku nasname te ifade deka gerek to xudi le der bikevi jber bi ez bevi hevi me yani ev tevger me feri çanda hevi çanda berxudan çanda hevdu haskirin kiriye jber bi ez divi bawri dama ev gel cari kedin xudi le saziyan xoder keve بله ماموسته بخوازی داویده تشتکی تشتکی گوگ از بیشم زیده تنش خو هوال نجیب بگوت یعنی هر اوه ام له کیلری دبن بلا ببن ام خودی سازیه خو در کبن ایرو بلکی سازیان راگهاندنی سبب بلکی سازیان مالبات و کومله بن دسبه دکار مالین ما بخوابن که بخوا ایریشی مالا کرنه yani heval necibet işte gogo ev faşizm tek heve krizi evde az dibejim ki ev şu encama kriza gotede ev bu encama o krizi ku dema gotişte kar de be heve krizi edi berçavi raş de çi de nizane yani te divara qolde ke te derya dişkine yani ev plan keti de sevan hune ve bikin hune herin hune ve bikin jber ki ام ما روجن قالك راش ديتنا ما زورن مسترجي ديتنا اما تم برخدانا ماجي بلند وباوريا ماجي بقلمه وبهوالمه هنكو امي دنگي خو بلنتر بكن وامي كاري خو خرتر بكن بله ام گلک سپاس دکن جبوی نرخاندنا و هنرمند حکیم سفکان ج آلمانیا هات
vedere seresi ve redaya heval rojnamavan Necibe Karadağ şua ki bihist ve hatiye vedere gelek rastici gelci herkine vedere o xwedî televizyonên xwe derdikevin û em ji bo înan xandinê ve gelek spas dikin. Gelek spas bo jî serkeftin. Pelegodarên hêja em bi nûçeyan berdewam bikin çepemeniya Belçîka dibêje serdegirtin li ser daxwaza Fransayê hatiye kirin. Rojnameyê li Belçîkayê weşanê dike dînştand di nûçeya xwe de cî da serdegirtinên polîsên ên li ser ragihandina azad diyar kir ku serdegirtin bi daxwaza Fransayê hatiye kirin. Di nûçeya rojnameyê dînştand hat bîrxistin ku polîsên federal bi ser stüdyoyên çepemeniya Kurd elini denderloyê de girtine. Rojnameyê ku nûçeya xwe Spartiye dozgeriyê diyar kir ku serdegirtin ji alî dozgeriya federal ve hatiye piştrast-kirin û nivîsandin ku serdegirtin li ser daxwaza Fransayê pêk hatiye. Di nûçeyê de cîdan axaftina Orhan Kılıç ji Komeleya Kurd nav belê û hat gotin ku Belçîka hewl dide kanalên TV ên Kurd kriminalize bike. Kılınç ragihand ku ev serdegirtin alaqeya xwe bi dewleta Tirk re heye û bibêr xist ku li Tirkiyê rojnamavanên Kurd ên serbûxwe jî hatine binçavkirin. Kılıç got em nafikirin ku tiştên li vir qewimîne ji tevgera polîsan a li Tirkiyê cuda ye. Di rojnameyê de daxuyaniya Medya Haber TV û Stêrk TV a ku di nava rojê de hat dayîn jî cihî girt. Fransayê di mehên dawî de zextên xwe yên keyfî û îlegal ên li dijî Kurdan zêde kirine. Di demên dawî de sê welatiyên Kurd bi rengekê korsanwarî û bawayekê destgirêdayî radestê Tirkiyeyê hatiye kirin. Her sê Kurd jî hatibûn girtin. Di nav wan de koçberên Kurd jî hebûn ku ti biryareke dersînorkirinê derbarê wan de tune bû. Îro dema ku li Belçîkayê bi ser medyaya Kurd de hatî girtin, polîsên Fransayê jî bi ser navenda civaka Kurda Demokratîk a li banyoya Dransî a li herêma Parîsê girtin û 6 Kurd binçav kirin. Pelegodarên hêja hejmara rojnamegerên ku hatine binçavkirin zêde bû îro di danê sibehê de li İstanbul û Enqereyê bi ser malên xebatkarên çepemeniya azad de hat girtin. Hejmara xebatkarên hatine binçavkirin zêde bû. Di serdegirtinên malan ên li İstanbulê de nûçegiyana Ajansa Mezopotamyayê ma Esra Solîndal, xebatkarê rojnameye Yeni Yaşamê Enes Sezgin û ketkarên çepemeniya azad Salih Aras, Yeşim Alıcı, Besta Argat, Balcı, Şirin Ermiş û rojnameger Erdoğan Alayumat hatin binçavkirin. Di serdegirtina li Enqereyê de nûçegihanê mayê Mehmet Aslan û li Rihayê de jî nûçegihanê mayeyê berê Doğan Kaynak hatin binçavkirin. Du jê rojnameger ji bo 3 kesan jî biryara binçavkirinê hatiye dayîn. Pelegodarên jî li dijî binçavkirinên xebatkarên çepemeniya azad ser medya dijîtal jî bertek hatin nîşandan. Gelek rêxistinên hukukê partiyên siyasî parlamenter rêxistinên civakî yên sivîl û rojnameger bi ser hesabên xwe ya medya dijîtal bertek nîşanî operasyonên li dijî xebatkarên çepemeniya azad ên Enqere û İstanbulê û serdegirtina stûdyoyên Stêrk TV Medya Haber TV yên li Belçîkayê da. Bertekên ser hesabê X'e hatine nîşandan wihane Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD rojnamegeri suç nîne. Dibe ev operasyonên li dijî azadiya çepemenî û mafê agahî standinê ya gel were
داوی کرن روزنامه‌گر دمل دست ورن بردان آستنگین لپیشا stüdyoan ورن را کرن هفسورکی DPP'ye گشتی keskin bayındır desilata Erdoğan Bahçeli ya tekçuna suye kadare rane girtiye jibu amre xoye siyasi direj bike disa çareseriye erişelini diji gele kurte dibine yekemin erişili diji çepemeni azattıke sekna Belçika'ya ji nezikati Avrupa'ya ya lehemberi daxwaza azadiya gele kurt nişandı de demokrasiya Avrupa'ya ji nikaşgerinere vekiriye u dve hertim vere perskirin Serukvekila Koma Dem Partiye Gülistan Kılıçkoçyici gut pişti ku duhme tekoşina ketkarın çepemeni azat piroskir iru bu operasyoneke lidiji xabatkarın çepemeni azat haş rojnamager hatım bin çavkirin ve haman avayı polisen Belçika'yı biser stüdyon Sterk TV u Medya Haber TV'ye girtin u bavayeke derveyi hukuki gefa bin çavkirin elvan xarın aleven tekniki u hin belgehan deste serkirin rojnamegeri nesuce ev erişlidiji çapameniye azat u mafi agahistandine ya gele dive demel des rojnameger verin berdan u astengenli peşiya stüdyoan vere rakirin SPJ gut polisen Belçika'ya biser Sterk TV u Medya Haberi de girtin de heman demede Ankara'ya u İstanbul'e haft rojnameger hatin girtin ev erişen lidici çapameniye azat parçeke erişen rejima faşist aledici gelemeye u kurde Gevne şopya çapameniye azat dagirkeri metingeriye umbu politikayın şere teybet tine zaman rumetameye hezave de teri girtina kanalê nûçeyan ên çav guh û dengê gelê Kurdin nake çepemeniye azat nayê bêdenkirin Kırkayama teminata ji bo jinan jî dibêje di serdegirtinên li Ankara û İstanbulê de rojnamegerên xebatkarên mayê hatin bin çavkirin bila demil dest rojnamegerên hatine girtin werin berdan çepemeniye azat nayê bêdenkirin Fehim ışık ji gut de ev êriş ketkarên çepemeniye azat neçewîsîne Murat Mıhjî jî dîsa hewl didin çepemeniye azat asteng bikin ji ketkarên çepemeniye riye azadiyene parastina jine jî dibêje îro di serdegirtinên malan da xebatkarên çepemeniya azat hatine bin çavkirin di nava wan de rojnamegerên jin ên her tim li cem disekinin jî hene em dixwazin demil dest werin berdan çepemeniya azat nayê bêdenkirin Civantiya azadî xwaz jî gut di serdegirtinên İstanbulê û Ankara'ya de gelek hevalên me yên ketkarên çepemenî hatine bin çavkirin çepemeniye azat nayê bêdenkirin bila ketkarên çepemeniyê demil dest werin berdan Sodab jî dibêje di serdegirtinên li Ankara û İstanbulê de rojnamegerên xebatkarên mayê Yeni Yaşam gazete hatine bin çavkirin faşizma qasrê bi gumana serê rastiyan bigire êrişli ketkarên çepemeniye dike kevne şopya çepemeniye azat li dijî her êrişan haya îro nivîsand û dê niha jî berdewam bike SKM gut dema serê sibê bi ser stüdyoyên Medya Haber û Sterk TV'yên li Belçikayê de hate girtin li Ankara û İstanbulê jî rojnamegerên xebatkarên ajansa Mezopotamyayê hatin bi çavkirin dixwazin dengê êrişên sergelê Kurd qut bikin dixwazin çepemeniye azat bin çavkirin werin bin çavkirin û girtinan bêdeng bikin em li cem ketkarên çepemeniye azat ên bêdeng nabin û nayên bêdengkirinin hûn nikarin dengê haqiqetê bêdeng bikin Komeleya jinan a rozayê jî demel dest dev ji tacîza xwe ya sîstematik a darazê ya li dijî ketkarên çepemeniye azat ên di serdegirtinên İstanbul û Ankara'yê hatine bin çavkirin demel dest berdin Ketkarên çand û hunerê ya Avrupayê jî serdegirtinên li ser Sterk û TV û Medya Haberê şermezar kirin ketkarên çand û hunerê ya Avrupayê daxuyanek nivîskîdan û gotin piştî êrişa dagirkeriyê ya ku dewleta Tirk a Mêtînger li ser Başûrê Kurdistanê dayî dest pê kirin polîsên dewleta Belçikayê jî di nîva şevê de bi ser stüdyoyên Sterk TV û Medya Haber TV de girtin di daxuyanê de hat ragihandin ku êrişa vê siharê li İstanbul û Ankara'yê jî li dijî çepemeniye azat hatiye kirin ne tesadüfe ev bank hate kirin li dijî van operasyonên qirkirinê em dengê xwe bilind bikin û xwedî li saziyên xwe yên çepemeniyê derbikevin ku îrade û dengê me ne em nehêlin dengê me werê qut kirin
Beli godarên hêja besê hevseroka konserê ve bera KCK besê hozat di televizyona medya haberê de axivî û dazanîn ku bi têkoşîneke civakî, hukukî, siyasî û dîplomatîk fikrên rêbertî bela vî tevaya cîhanê hatiye kirin û got ji bo vê jî pengava ji rêbertî re azadî gerekî giring e. Lê divê em vê bi temamî bikin gerdûnî û bi sed hezaran bi milyonan kesan ji gelên din jî divê em mirovan tevlî vê pengavê bikin û azadiya rêbertî mîsoger bikin. Besê hozat got lingê vê pengavê yê Tirkiyê jî pir giring e. Di Nevrozê de di hilbijartinên xwecihî yên Sûyeke adarê dihate dîtin ku li Kurdistanê jî û li Tirkiyê jî tirs hatiye derbazkirin. Desthilatariya Farşî jî derbeyeke pir ciddî xwar. Di nava civakê de rehekî serhildê re îrade û cesareta berxwedanê rejiyeke pir giring de derketiye holê. Riya çarîseriyê pirsgirêka Kurd û Demokratîk bûna Tirkiye bi azadiya rêbera PKK ne. Li Tirkiye faşîzm heye û faşîzm dostê tu kesî nîne. Ji bo li dijî Kurdan şer bikin, Kurdan di qirkirinê re derbas bikin, hukuk jî rakirine. Ji xwe bêadaletî, bêwicdanî û qirêjî heye. Di nava siyasetê de qirêjî, di nava civakê de rizîbûn heye. Niha ji bo ku Tirkiye bi temamî demokratîk bibe, adalet û hukuk pêk were, siyaset û sistemeke demokratîk pêş bikeve, divê dawî li van polîtikeyên qirkirinê were. Navên davê jî İmralî ye. Li İmralî divê ev sistema îşkence tecî rabe divê şert û mercên azadî ewlehî û tenduristiya rêbera pêk be. Çi bibe yanî li Tirkiye wê demokrasî, azadî û adalet pêk were. Hevseroka konserê ve bera KCK besê hozat diyar kir ku encamên hilbijartinên Sûyeyê Kader ya xwe cihî pir giringin û got divê ji aliyê hêzên demokrasî gelên Tirkiye û gelên Kurd ve mirov van encaman pir baş binirxîne. Dem Partî partiyeke Tirkiye, Dem Partî têkoşîna demokrasiya radikal dimeşîne û li her devera Tirkiye bûye xwediyê bingehê siyasî û civakî. Divê li metropolên Tirkiye û bajar, bajarokan û gundên wê li her derê biçe cem gel û xwe ji ger re şîrove bike. Divê pêşketina hêzên demokrasî û îtîfaqakê û azadiyê werî xurt kirin. Divê hilbijartinê de dît civaka Tirkiye demokrasiyê dixwaze, komara demokratîk dixwaze, divê mirov ji vê re seferber bibin. Besê hozat mînaka wanê da û got wan mînakeke gelekî giring e. Bi berxwedana Kurdan, berxwedan hevgirtin û yekîtiya hêzên demokrasiya Tirkiye û desteka muxalîfan ya li nava sîstemê helwestek dîrokî bû. Ji ber vê yekê vîna gelan serket û divê gelên Tirkiye li gelên Kurdan bi vê îradeyê dîrokî demokrasî bînin Tirkiye. Divê CHP û hemû alîgirên demokrasiyê di îdeolojiya fermî de ısrar nekin. Divê polîtika û kodên komarê ên 100 salî werin guhertin. Hevseroka konserê ve bera KCK besê hozat diyar kir ku ciwanan di Nevrozê de divê li her qada jiyanê û her dem di nava livû tevgerê de bin. Besê hozat got ciwan hêzên herî dinamîk ên civakên e mîna ku dibêjin ciwan mêrxas in. Hemû taybetmendiyên ciwanan di têkoşîna azadiya Kurdistanê de xuya dikin. Em hemû divê pêvajoya ciwantî de derbas bûn û bûne hêviya siberoja gelan. Ciwan garantiya siberojên azadin û divê vê berpirsyariya xwe bicih bînin. Divê jin û mêrên ciwan tevlî têkoşînê bibin. Divê li dijî dijminê metînger û qirker îrade û helwestek mîna berxwedêrin zap û metînan nîşan bidin û bibin hevparê vê berxwedanê. Me ev yek li Wanê li Şirnaxê Colemêrk û Êlihê dît. Divê ev îradeya mezin siberoja xwe ya azad mîsoger bike. Besê hozat pirsa eger ciwan vê yekê nekin kî wê bike kir û got rejima metînger qirker polîtikayên xwe yên qirkirinê ji gelek aliyan ve dimeşîne. Qirkirina leşkerî, qirkirina civakî, qirkirina çandî bi hezar û yek riyên cuda, qirkirina aborî, ekolojîk pêktîne û niha jî li dijî ciwanan polîtikaya qirkirinê dimeşîne. Tiryak polîtikeke qirkirinê ye û ciwanan hedef dikire. Li her deverê, li her derê Kurdistanê, li her kolanên bazirganên tiryakê hene. Polîs hemû bazirganên tiryakê ne. Leşker hemû bazirganên tiryakê ne. Pêwîstî ye herkes li dijî tiryakê, fuhuş, destavêtin û koçberiyê helwestê xwe nîşan bide. Ciwanên Kurd bi rastî jî ciwanên herî polîtik û têgihiştî yên cîhanê ne. Dikarin xwe li her derê xwe birêxistin bikin, komîteyan ava bikin, dikarin meclisan ava bikin û li dijî her cure êrişên dijmin têkoşînê bikin.
بلگودارین هیجان و چه داویل قامش لبوبونیا سال وگرا روزنامه گریا کرد شاهی یک هات پیکانین یکیتیا راگاندنا آزاد جبونا 326 سال وگرا روزنامه گریا کردی لقامش روی شاهی یک مزن پیکانی روزنامه باکو روشات سوریه تولی شاهی بون پشتی برزگرتن لسرناوی یکیتیا راگاندنا آزاد دلیار جزیر آخوی و گود ده شخص شهیدن چپمنی ده همو شهیدن آزادی و بیرتینم بسایا کد و تکوشنا شهیدان ام گهیشتن سرکفتنه به بردل و کدک مزن چپمنی آزاد گیشتیه و آسته ام و روژه لهم روزنامه‌وان و کدکارن چپمنی آزاد پیروز دکن پشره هفسروک دایره راگهاندنا رو بریا خوی سراباکو روشات سوریه جوان ملا ابراهیم آخوی و شهیدن چپمنی آزاد ببیر آنی پشت آخافتنان کوما یک پار و دنگ بیش بریوان بوتان ستران گوتن پشرجی جروج نیفسی سلیمان احمد گوبریا 181 روزان جهیل آسایش پدکه و هات رواندن و گلک روزنامه‌وان هاتنه خلات کرن شاهی به سترانان بداوی بو بلگودارین هیجا سر ساعت حوالمن پری یه بوره به آنها خاطره ودن باش